reka uyu munsi twinjirane mu ndangamuntu z'abahanzi 10 nyarwanda bagezweho ubu ngubu, hanyuma nkubwire amazina yabo bwite. Ku mwanya wa 10 urahasanga uwitwa Nalngabo, burya yitwa Rwangabo Nelson. Ku mwanya wa 9 hari uwitwa Element, amazina ye burya yitwa Mugisha Fred Robinson. Ku mwanya wa 8 hari uwitwa Bushari, burya we yitwa Jean Paul Hagenimana. Ku mwanya wa 7 hari Kenny Sol, uyu yitwa Rusanganwa Norbert. Ku mwanya wa 6 hariho Dani nanone, uyu burya yitwa Ntakirutimana Dani. Airways ni uri ku mwanya wa 5, we yitwa Wayezu Ahiel. Ku mwanya wa 4 hariho Okama we yitwa Walido Sama Karim Masud Nshimiyimana. Ku mwanya wa 3 hariho witwa Alain Sano, yitwa Sano Shengero Aline. Naho ku mwanya wa 2 urahasanga witwa Chris Easy, yitwa Nsengimana Rukundo Christian. Ku mwanya wa mbere urahasanga witwa Juno